conversar com nós também a mainta. Na conta nos tiki conta bem no feliz mainta. Bom dia, como vai? Como é que você na bom? Bom dia. Como você lá tá, oi? Bom. Como lá tá, bom? Ah, me lá tá bom, Sim. Claro, bem. Conta nos tiki, você preparando para o mês para que te finisce, não é fim de semana. Já web zo, é promedio mei e tem open dag de Marines Kazerne. E você vai dar dois stages. Primeiro você vai dar main stage, quando nós queremos nos respect você na main stage. Correcto, nós está abrir uma ainda de main stage para deleitar o público. Bastante panco, mas blues rock. Nós somos banda consistindo de nacionalidade holandês. Nós está a joinen como o único eigenlijk local bovisa, pero cada quem tem basta a embi bana ruba cava, então nós está amando de gênero rock, pop e vooral blues. Então essa aí nós que apresentar também no público que vai estar presente. Nós vai abrir 10 horas e meia para main stage, então depois para rond 1 hora nós está banda de watersport. Kon je mij Barry naam de corre nummer de Barry naam? Wat de cordeel? De naam van de bar bij de watersport. bij watersport. We hebben geen naam. Watersport. Watersport, ja? Watersportbar. Ja, watersportbar. Watersportpark. Ja. Park. Het heeft een naam. Het heeft wel een naam, denk ik, weet je. Ik herinner me de naam niet. Oh ja, ik heb er 3 jaar gewerkt, mij nooit opgevallen. Nooit opgevallen. Eventjes vragen. By the way, zeg je dat Peter? Peter. Gitarista. Het all-around gitarist en vocals. Nice. Ja. Nog ding também Harjan. Kuta Harven niet aan mijn baan. harfen ja mijn baan. Maar de ben je niet bom of nou? Zo kan je niet. Harfen. Having fun. Having fun. That's what it means, having fun. Having fun. Que mensen botico puntra Ela kan je bezig having fun. Pero que con na bine nome. Con na iga na G. Botico puntra mi colega nang holandês que nana pa sobra tan entrenando com na vem com ne. Pero que de muziek, maar wanneer mensen dan bij naam rood wist, zeg je dat dingen aan komen cool bolo scoot. Golden Earring. Kiko mas ons ding Gary Moore. Ja, we spelen. Kijk, deze sessie. Ik doe het even in het Nederlands. Ja, is goed. Voor de luisteraars. Ik versta een poquito, maar ik... Ja. Un poco tiki. Kijk, bon. Zo, wij spelen natuurlijk op de open dag en dat is geweldig. Weer een mooi event wordt dat. En wij spelen rock, pop en blues uit de jaren 70, 80, 90. En dit jaar spelen we dan ook eigenlijk in een unplugged session. Wat ze vroeger in de jaren 80, 90 eigenlijk overal wel deden. Dat doen wij nu ook. We spelen dus bekende rock, pop en blues songs in een akoestische setting. En dat klinkt allemaal net even wat tammer en leuker. En dat gaan we doen. We kunnen ook natuurlijk in andere sessies pakken we de elektrische gitaren van stal. En dan wordt het allemaal even wat harder en wat ruiger. Maar in deze setting houden we het wat rustiger. En doen we een unplugged session. En dat is erg leuk om te doen. En dat zal in de main stage zijn alleen? Of bij we hebben main stage natuurlijk, Cool FM stage. Ja. Zullen we het zo noemen? Ja. Cool FM stage, ja. Cool FM stage. Cool FM, Fresh FM stage. Ja, dat is vanaf, even kijken, we zijn gevraagd. Half 11. Half 11 tot 11 uur, zo'n beetje, half uurtje. Dus dan spelen we een nummertje of wat. En dan verplaatsen wij naar de watersport. En dan spelen we van half 1 tot half 4. Nou ja, dat is, dan kunnen we 3 sets spelen. En dat wordt leuk. Het was vorig jaar tof om te doen. En dat wordt het dit jaar ook vast weer. Ja, leuk. Als ik jullie wilt horen spelen bij mij thuis of zoiets, is het mogelijk? En kost het iets? Of? Wij hebben... je bedoelt live? Ja, live. Ja, natuurlijk. We zijn te boeken. We hebben natuurlijk bij verschillende horecagelegenheden gespeeld. We spelen nu een jaar of 2 samen. 2,5. En dat klinkt goed. We krijgen altijd positieve reacties. En wil je ons boeken, dat kan. Dan moet je even een WhatsApp sturen naar Marcel Wees. Dat is onze bassist. 5670585. Dus Marcel Wees 0670585. Of een WhatsApp aan mijzelf. Ik ben Peter Bouw. En dat is 5927871. Dus ik herhaal nog een keer. Peter Bouw 5927871.
7871. Nou, en dan zijn wij te boeken voor horecagelegenheden, privéfeesten. En, Leuk. Dat is een stof. We kunnen een mooi avondje muziek neerzetten. Dus dat is meerdere keren goed gelukt. En eerlijk te zeggen, we worden steeds beter. Dus dat is tof. Leuk. Quanto gente você tá em grupo? 4 gente. 4 gente, 4 pessoas. 4 gente, 4 personas. Nós tem Peter riba guitarra, Marcel riba bajo, Harjan kuta keyboard ita elite singer, ando a mim mesmo riba drum set e depende cantica para percussão chiquito de tamborim que goni. Sim, que você toca de... Sim? Depende cantica que me steed, sai nos tapone. Dus set it down. Ah, great. We zijn ook op great mens e a tropa aí passar, nós estamos contentes com a vossa prestação e com vossa tijd também aí aqui junto conosco também para stage também Bunny Beach, dus você põe até e ambiente para gente assim, tipo você com tá finis, mano. Agora eu quero ver algo? Não, por telefone. Ah, ok, eu quero mandar, ok. Vou mandar Dus, ok. Agora aí por trás dinan. Ah, vai a por trás dinan cá, ba? Ah, é poster. Acaba. Não, tem gente aí com os delantar, não? Dat gente aí. Não, além vai pôr ele para nos orientar na época que agora é poster de você andar, para o que está dia aqui. Você para saco outro, diga. Vamos para lá, Nice. Op great mens. Dus agora dia promete mee, você vai ter riba stage também. Pelo que está. Nós riba main stage e na watersport. Dus Watersport waar. Jessry May agora. Jessry May, você vai estar agora na main stage, tem o Jessnor e hora agora você vai estar agora na watersport também agora. Você tá op great mens para ti. Você quer agregar algo mais? Well, nós temos invitado gente, lógico, open dag de Marina Caserna tá hopi bom visitar, porque tem hopi atividade para família completo, passa, enjoy o dia em Nanang, e seguro passa no horário não conosco tem book para nossa apresentação, se você just sinta dal sinta Nanang cello rato e boa música, tranquilo, bota canta conosco, também se você grita dentro do público, nós tá all into that. Ja, passa numa, mas nem bom mesmo vai passar, tá hopi great, hopi ambiente, chega no stay. Dus agora você vai ter stage e nós está invitado ainda para estar presente. E também na Bani Lama, também se aqui também você vai ter na também. Dus vai ter hopi nice mas. Agora nós está pendente para você não presença dia sobre mim. Você ia trepar de que setup cá. Vai ter isso, nós. 8 horas cá? Nós também setup de trepang. Correctie outro caminho, não? 8 uur, half 9 zijn we er al om Waar? op te zetten. Op te zetten. Oh ja, zeker. Ja, we moeten voor 8:30 moeten wij binnen zijn. Ja. Wij gaan via de zijingang naar binnen. En als wij te laat zijn, dan staan we achter in de rij. Dan zijn we te laat. Você toca outro caminho também depois de open dag? Você tem que apresentação outro caminho? Sim, dia 10 de mei também nós na Nusa. Nusa. Uma Nusa que era? Nusa, ela muda agora que tem lugar novo da Waf Chiquito. Dus ok. em condomínio, a boy não tinha restaurante. Sim. Da Nusa, então e dan também nós temos uma apresentação para dia 10 de mei. Dia 10? Ja, dat is leuk. Het is aan de haven. S'avonds, ja. Ja, s'avonds aan de haven. Dus dat kan... Buiten of binnen? Buiten. Buiten. Ja, kan een leuke ambiance worden. Leuke sfeer. Na te pone a mim lomba pe pier pela ma, dus Sim? me se queda bom controlatie no mita. Boleão. Interessant, tu mo haja. Bike over safety. Nou, begrijp me. Nós temos invitado ele para cá na também na Nusa também que tu vai estar também de certa dia 10 de mei hora. Você vai ter bastante. Correto. Well, dank je para a entrevista, dank je para tudo conosco também amanhã. Dank je para ter nos E se quer que nós vamos ver Fresh FM também para entrevista ou não em Bossa? Fresh FM, nós In temos de Nederlands? Ja, Oh, Jaranson. Jaranson. Sim. Woensdag. Oké. Ja, nós também Jaranson para Fresh FM. Alright. Nós planejamos tiki, nós temos gente aí na beurt. Juist. Tempo tour.